Rezultati anketi z Kotroblo Peni Tisjač podprijemstva ukazuju, že še djelovna klima u Srbiji zažljem kuzljep šala. Vjevela podpredsjedateljka vladi Zorana Mihajlović i poručila, že vlada otvorena za predkladanja privrednikov za zmocnjovanje privrednom sektoru. Koliko i kako vlada može brže da popravi određene stvari kada govorimo o zakonodavnoj proceduri, naročito o podzakonskim aktima i kako se to trenutno odražava, kako treba u stvari da se odrazi na naš privredni ambijent, a pre svega ono što jeste između ostalog cilj naše vlade, to je zaista da jačamo privatni sektor. Privredniki u Srbiji najbardziej ponosuju na visoki porciji, ta ih velji ani nie placa. Problem im predstavljaju komplikovani administrativni proceduri za dostavanje dozvoloh, jak i visoki kamati u bankoh preko otriše njescu zadlužovac, vjavel direktor USAID-ovoho projekta Joe Lauter. Jeden z najvećih problema srpske ekonomije to visoka stopa šive ekonomiji, kotra medzi najvišima u Evropi. Potim bar zluhoki čas za dostavanje dozvoloh, kotri tirva 8 mešaci, varel Lauter i dal priklad Virginiji, gdje dozvolu za budovanje može dostac za jedan zenj. Bešedujući o zanjatosti u Srbiji, Lauter varel, že porcina politika očežala namahanja 80% pod prijemstvoh, že bi obezpečeli robotu novim robotnikom, a podpredsjedateljka vladi Zorana Mihajlović vyznačila, že djelovna zajednica i USAID muša robiť vjedno na zljepšanju djelovnog okruženja.